Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman, sir, I today member of the program, and staying back Gabriel Walang, Palawanda, will the executive member in charge be pleased to state whether the executive committee continues to issue labor license? The Jawab along, no, sir. Pembicaraan setiap naga yang jong yang saat kebilang no, dan dari ini bahkan ini kerja subjek ke labor kerja badan kan. Ya, nakalian ni pesan sorkar mat bakala mod dan penduk ya kalau boleh saya kepada ini apa ke district council dengan suku abad keli dah ia mencari. Key step to selection hakawan yakran ber sorkar hakawan bermanrak yang ya kami ke labor license hapo ke district council. Right, sir. Mr. Chairman, sir. Adin ba Minister in charge of the state ila khat yani hapo secretary dekat bagi CM dan but ila ong of in charge of the subject already in the state government himla assure an issue at the level license kalian country. So hadin kata ni na kalian ka PC yang sesuatu terhad dan terhad yang mereka. Masuk awan Mr. Chairman sir, Deputy Chairman sir, bah kadau kebaga state government kasino ya kami ka department labor banai labor license ya ki non tribal kita kaya kita wan Malaysia kami ko jalan nomor itu berkali kali ke schedule area. Te halor kanu rin kebaga sorkar ka sino ya kami ka jinga ya ki labor license sa ki bargala. Mr. Chairman, sir, kumala batanya mengenai khidmat ba Minister in charge bagi pek jaga labor na state government ila khop yang aku ia in charge ng labor tungkat bagi CM badan program but ila ong ba kani ka subject kan ratio yang the district council kalau dia the state government kila day kan sange ada dia kani ka ding ai labor license kani ka lang din sa sa ngapit ka ai ka nongrin ba ka Minister in charge ng ratio ka subject yang ada district council kalau dia yang state government. Kuat bang supplementary question, bembuk itu supplementary question. Di rayo itu jawab lagi dia lincah. Bambun kalau tahu saya kepada angin. Bagi state government ke penduk no ia ke district council ke kami. Kalau dah kalau ngomong tak kemudian sah ke tu. Kalau persa ini kalau ni dan kamban saya kalau dah nak kalian ke jauh ini in charge jumlah unjubam berlai ikut mana bah kalian yang CM rồi dan langsung kuat hukum kalian jadi kuat bantuan dia kena ông cái cái đau lòng bằng penduduk cái bendan ke nongrim maka đau. Mr. Deputy Chairman, HBD berkenika tentang naswaban pensyaitan kuat kami. Khi cái tiếng ai khi ki labor license hani hapo district council ke tungi kamdan haka jing shisha kamdan haka six schedule lani haki ai jong ka council bangin ai direct ya ka labor license tenrei ka jing issue ya ki labor license la chu withdraw lani la chu sot na ka act kebangidan kebangiong ka trading rules and trading by non-tribal regulation act kabamut ada jing ada bagi jing ai ki trading license ya ki priu ki ba bawan naba te kadon ko ka kentien ha kanika act kabayade bagi jing ai trading license kebangiong ka service te de halor ini benta ba la shna ya ke jing ai ya ke labor license da ka bang pensiun no rendu ya ka service ka ba ki briu ki banabar ki wan ban ko yang ni te
Tiku berpikir ke nikah rules ke act kedai keba ilaksanahi dekat council keba hadirin ke Sarkar Meghalaya apa dan sen kalau ada wanra ya ketuka labor act keba kema ladang ngambakla ki ongka migrants labor act ke hadirin melawan ra kami kena kalian ke Sarkar kong kan isu nak maka ya kini labor license nak kalian ke jumi ke council ngilakan kriya pada kawai kan hadirin baka Sarkar jelah kalau penyiap no ya ke jingai ya ke labor license pengila amen ya ke tuka act ke jumi ke pengiong create by living by non-tribal regulation act hakaba kadang kawai ke kendon itu kalau kini labor Shua kin apply ya ke labor license. Yung baki don kam ban yo ya ke clearance certificate nang ina ko council. Pe ya kani irang ngila adet warra apa ka house no try ke mau ya ke amendment kani pe irang up ya ke hasen jong governor. Pe kani kalau ka percaya na kalian ketua nama bang 4 don ni nakala ka jong ka labor act. Nama ni kani susot dek maka ni ka at kemudian sebagai air ke cleansen ke tipu kenapa Mr. Chairman, Step Community, cukup ban hajumut menjat, tapi so kata isi bah kini kabut 5 sibuk ni kabut konsul ini. Ada Sarkar tak sabili ini, penong ano, simno, katakan suyahat. Te sepakit tu menjat, ada kini clearance certificate kandang ni MK jinsiu nak ni liver sudah one but nomor barang ong balai kita jinsiu nomor ngait pakai revenue ni jo nak liver de letak ada strip no isim no ngasai kan tak kerana lagi dan kita temu ban dan yang tak jinsiu nak ni lah dah berapa buram ni siam tapi so kadang lap ni bangunnya bu dekat fish ni nomor kan tak bahaya ta ayo pakot ke distrik council. Buat kembang lah coba mantan ngomongkan don kapis. Deputy Chairman sah ngasih ban suplemen halor kan jengkeli benawan rak dari MDC na Longson. Aku mentir na ia charge apakah labor license lah section lah ke state government katno ke revenue ke duk ke council. Dan si kawan apply ya kalau lesson ke kapkan ke record ke baru kajing du kalang ke bawah dah hilap kapkan ke record ke baru Aku aban tip ke amount katno ke baru ke pass record. Pas record contention and part of the notice nasi yo tang ki number kata ro aginde the full tang kindet dengan pang dan part of the notice Pagwede batka jingli ke belawan ra ke MDC Badan Buram nako Longston ke juga kalau land department ngawan rakhang kena ke jingli nomor ladon ki perlok juga teng ki so tu na ke department dan haban apply ya kini ki NOC nomor teng lahaban sim forest clearance teng lahaban sim no Poland ya kami ke confuse apa ki apply ya ki license go per jongki teng habyo na forest ke clearance habyo teng yo habyo asana kalang te ban sai ki paba kemudian balara kino ki factory lani ki industry lani ki institution ki bakwa ban set ban sna kino ki
mentah ke jumlah juga state kambut bahabio anak poka lan depangan telah ada tim soe ku abun tambah ke tingkali tambah sebagai labu lan bro atau aku abun kelilan dari forest naga forest depangan ada isu ya kalan ya ka forest ke halor kano rin lada na kalian jong dipti saman sa lo pisha mas ku abun pan percaya bagaimana kenang bagi pajak kisuk ndai nam tajunga andai na kabenta ki pajak bagi kisuk ya kajimpan ya clearance certificate ki jong ke NOC ke bangi ai kalong dai ya ka land use ke NOC ke bangi ai ke dai ya ka land use ya ka bidi pat ke forest department katu ke ya la ka jong nama ka forest clearance ya pat ke rekam la ka jong Mr. Icaman Sir Skuapit ngai si Amadan Buram karena tadi di NOC la ai ki Coke Factory hapo ke jurisdiction jangka council Coke Factory ketupat kawan napo nakalian jangka forest kaya gini ni requirement Mr. Deputy Chairman Sir katakan berkabu confusion hang ni soalnya fiba nim sufusu lara piang ayo no si land use mentah kawan na ka land department samantha ke piang sas hang ke piang wan na ka forest department ke hai hanu kalau confusing ha ka bapan ya disabke kane kalau tangkan pen silent ya ki paiba ke don kam ya ke council ke di kamdai nam ta jama ka badai na ka council ke tilso ki Rushimat kita don kam banjo itu clearance bansai lada kinyo na forest ke forest clearance kadai na kabanta kino kijat factory lana kino iso tu ka land use kamut ban penun kam mereka dengan ko kalau confusing apa dengan kajinyo ya ki clearance ka forest clearance kadai nam ta kai batch ka kalan kadai tong iso tu nam ta kalan use ka forest clearance dan ta kai kenang bahkan kan syai seperti pajak bakwa benuan apply ya kini ki artli ki department Mr. Deputy Chairman kalau gaji sisa ba kadang ka confusion genre ini pan hang ni yo ya ki application hadin ba ki lakha na kini ki department ki befair sebut mentah kom ki Coke Factory na kalian jong ka soka kemudian itu ki application si badan kalian jong government kipa ban pan ya kata ka baki ong ka non forest clearance certificate itu kemudian kipa dek ka forest department kalau ada kipan dek ya ka NOC pat te kemudian kawan dek ka land department kena tak ada niru ani ong ba nilong confuse nomor ba baru ki application ke baki Iwan na ki department concern ki befair bag na sikwa bakin yatip kayen kidon bun ha ki NOC mentah ki bakipan na kalian ki department ki befair kiden ki NOC ki bapan na kalian jong ka health department kumungkaban set up ki hospital ki clinic dan ki diagnostic center kiden ki NOC pat ki bakipan nakabanta di stone crusher dan di stone quarry idon ki NOC di Bakipan na kalian ke industry department idon du ki NOC di Bakipan na kalian nakabanta dan snai di hotel dan di resort di homestay nanta kadon du ka badang ni dangshan na kalian jong ka mining department ke Bakipan du ya kata ke 6 schedule status certificate di minus. Kini kita ki jat NOC ki babun ki bapan kamtam na kalian jong ka government bagi pandu wat ke NOC ban investigate lani ban survey ikinu nu ki jakan ba ki baha apo ka jurisdiction jong ka autonomous council ke tuni takadaw ni pedek kat kum ki application ki bakoi sini bat ni sepenyat kat kum ki department ki pada department